قال ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ من ربك؟ جواب ربي الله. قال بما عرفت ربك؟ جواب بآياته ومخلوقاته. قال اذكر آيتين من آيات الله. دين الإسلام. قال ما الإسلام؟ جواب هو الاستسلام لله بتوحيده والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንገኘው ባሌ ጎባ ሚና መስጂድ መድረሳ ተማሪዎች ጋር ነው። እንግዲህ በዚህ በፖፖ ፕላትፎርም ከንጉስ ፋሚሊ ለዚህ ለሚና መስጊድ መድረሳዎች የተደረገ ልዩ እርዳታ ከበጎ አድራጊዎች የተሰበሰበ ነው። እንደምታዩት ወደ 20 የ30 ጁዝ ቁርአን እንዲሁም 20 አሊፍ ቁርአን በተጨማሪም ደግሞ ዋይት ቦርድ የመሳሰሉትን እርዳታ በትንሹም ቢሆን ለማድረግ ሞክረናል። እንግዲህ ሌሎች ለዚህ ለመስጂዱ የሚያስፈልጉ እርዳታዎችም ይኖራሉ። እነዛን ደግሞ በመልእክት ካሉት ኡስታዞች እንሰማለን ማለት ነው። على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغرتني أكما أغرتني جولين توني ياد لفكيتتي جولين أغرتي مسجد كانت براتو warra gartee naannoo kana jiraatu jiraattota agartee naannoo masjida minaati akkasuma agartee madrasaa minaati. Ijoolleen tuni namni naannoo kana jiraatu hundi isaatu gartee jireenya akkuma nama kamuu osoo jiraatu gartee wantootni gargaarsaaf isaan barbaachisu waa hedduutu jira. Teessoon irra taa'anii ammas immoo agartee seeftiin mana barnootaa akkaataan itti baratanii wanni hundi gartee wanni barbaachisu waan jiruuf isin warri gartee khayrii kanaaf rabbi karaa isinii banee ammallee waan kana gumaacha gootaniitiin hin jirtan amma achi ijoollee kana gargaaruun argitee yoo isinii danda'ama ta'e hin danda'ama taanaan agartee wanti isaan gargaartaniin waa hedduu waan ta'eef wanni lafti isaan irratti baratanis lafa wantoota garaagaraa barbaachisaa manni isaan keessatti baratan qorqoorroodha. Kanaaf gartee teessoon illee isaan barbaachisaa wantoonni isaan barbaachisan wanti akka kitaaba gartee waa hedduu irraa baratanii kitaabbiin agartee lugaa afaanii jechuu akkasuma agartee kitaaba siiraa kaseenaa akkasuma kitaaba herregaa wantoota agartee shaynii isaan barsiisan gartee guuttatanii ittiin barsiisuu danda'an hanqinni hedduu waan jiruuf gama gartee madrasaa kana gargaaruutiin wanni gootayyoo ka jiraatu taate rabbiif jecha waan kana godhaa jirtanii. Kanaaf gartee rabbiin waan hundarrattuu rabbi isin haa gargaaru rabbii gartee waan gootan kanallee rabbi isinirraa haa jaalatu amma achillee gartee waan khayrii hundarratti gartee waa hundaayyuu rabbi isinii haa laaffisu gargaaruuf taanaan balballi kennallee banaadha. Akkuma argitan kana gartee gargaaruuf rabbi isin dandeessisa taanaan homaa gartee wanti duubatti isin deebisu hin jiru. Rabbi isin haa gargaaru kennaa kanallee rabbi isinirraa haa jaalatu baay'ee isin galatoofannaa maqaa gartee imaama masjida kanaatii fi akkasuma gartee maqaa jiraattota naannoo kanaatiin baay'ee isin galateeffannaa galatooma ulfaadhaa rabbi gartee waan ufii jaalatu rabbi isin haa kennu jechuun barbaada ወቢላሂ ተውፊቅ። ያለውን ነገር መቼም በእርዳታችሁ በጣም ተደስተንና ያለውን ነገር በምስጋና የምናሳልፈው ይሆናል። እንደምታዩት ተማሪዎቻችን እነዚህ ብቻ አይደሉም። ዛሬም ሰዓቱም የትምህርት ሰዓት ስለሆነ እስከ ሰዓት ድረስ ግማሹ ተምሮ ከትምህርት ምላሽ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ተመልሶ የሚማርበት እና የዚህን ዳብል የበለጡ ወደ ትምህርት ቤት ሄደው ከሰዓት ደግሞ ተመልሶ የሚማሩበት ሰዓት ነው እና በጣም እርዳታችሁን እናመሰግናለን። ሁለተኛም ደግሞ እንደ ሚና መስጊድ እንደምታዩት ያው ይህንን ቀረጻ ብታደርጉና የሆነ ነገር ብታደርጉልን መስጊዳችንም ራሱ ጀምሮ በመቅረትና በአቅማችን በማነስ የተማሪዎችን ቤት እንደዚህ ደካማ የሆነበት ምክንያቱ እኛ አቅማችን በማነስና አቅማችን ባልፈቀደበት ሁኔታ እስከሆነ ድረስ መስጊዳችንም ጀምረን ስለቀረን ሁሉንም አይታችሁ ያቅማችሁን ያህል አላህ ይሰጣችሁን ያህልና እናንተ ለእርዳታ የምታደርጉትን ነገር ለእኛም እርዳታ ብታደርጉና ለመስጊዳችንም ብታደርጉልን እንፈልጋለን። እናንተን በጣም እናመሰግናለን።
rabbiin nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu daafamaa raafamaa nurraa haa qabu biyya teenya biyya nagaa haa godhu ijoollee teenya ijoollee diinii rabbi haa taasisu ijoollee bakka geettu rabbi haa taasisu bakki keenya kun bakka maziidni kun maziida mul'atu rabbi nu haa taasisu maziida ijaaramu rabbi nu haa taasisu warroota kanallee warra dhufee nu yaadate kanallee rabbi isaan haa yaadatu khayrii irratti haa hidhamanii khayriin isaan haa waafaqu ijoollee teenya ijoollee diinii barattu rabbi nu haa taasisu umriin keenya dheeraa haa ta'u maziida keenyallee warra geeffatee ijaaratu rabbi nu haa taasisu warra geessee itti salaatu rabbi nu haa taasisu umrii dheeraa rabbi nu haa kennu umrii dheeraa rabbi nu haa kennu ነቢ አላሁመ ሰል መስጊዳችን በእርግጠኝነት ማለት ነው ከ10 ዓመት በላይ ነው ይሄ መሰረቱ በአመት የግማሽ የተወሰነ አንድ ኮለል ስናቆም ሁለት ኮለል እያቆም በዚህ ሁኔታ ላይ እዚህ ቦታ ደርሰናል ይሄንን አቅማችን ባይደርስና ደግሞ ይሄን ለመስገድ ሰርተን ለመስጊድ አልበቃም ቢል ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሰርተን መስጊዳችን ትንሽ ስለሆነ አልበቃም ብሎ አቅማችን የሚችላት እሷና በማለት ይሄ የምናየው ቆርቆሮ በዚህ በኩል ያለ ነው የመስጊዳችን ህዝባችን በስቶብን መስገጃ ቦታ ስናጣ በእኛ ጋር በአቅማችን የቀጠልነው ቅጥያ ነው ይሄን ብንጨርስ ኖሮ እዛ ጋር መሄድ አንችልም ነበር ይሄን የመጨረስ አቅም ስለሌለን ያንን አድርገናል እርዳታችሁን ከናንተ እንጠብቃለን ለሌላም እንድታስተላልፉልንና ፖስት እንድታደርጉልን በማሳሰቢያ እንገልጻለን እናመሰግናለን